बेकायदेशीर बांदकामावेल्यान रेवोडो पंचायतीचे ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो। बांदकामावेल्यान थळाव्याचे 2 गट जाल्ले। एक गट बांदकामाक तेंको दिवपी जाल्यार दुसरो विरोध करपी। कांय लोक बांदकाम कायदेशीर करचें म्हूण मागतात। डॉक्युमेंट कायदेशीर आसात काय ना तें पळोवनूच बांदकामाचेर निर्णय घेतले अशें सरपंच सतीश हरमलकरान लोकांक सांगलां। की तुम्ही इट इज अ मस्ट मॅन्डेटरी दॅट टीसीपीचे अप्रुव्हल घेयात आणि ओपन स्पेस सोडा आणि डेव्हलपमेंट आता आमकां कम्युनिटीचे आमी तात्पुरते कितें करता सगळ्यांनी चर्चा जाल्ली आसा तांकां आमी थंय सारके सोयली धरचे ना तेंचे कितें कायदेशीर आहा ते आमी कागदपत्रां घेतले त्या फुडली प्रोसिजर करून दिता। तशेंच बाकीचे इतर विशय आमच्या जनतवान मांडला की ते जे हेका रावतात न्हू 500 लोक म्हणटा तो भायले लोक वस्ती रावले आल्या तेजेर कितें तरी देशभरांतले युवा फुटबॉलरांक यूथ चॅम्पियन्स लीग 2012 सर्त एकठांय हाडटली। 4 दिसांचे वर्सुकी YCL सर्तींत 17 वर्सां सकयल्या चल्यांक आनी चलयांक बऱ्यापैकी कामगिरी केल्यार फुटबॉलांत परजळीत फुडार घडोवपाची संद मेळटली। गायक आनी संगीतकार रेमो फर्नांडीसान हे सर्ती खातीर खासा पद म्हणलां। हें पद खेळगड्यांक उर्बा दितलें असो विश्वास रेमोन उक्तायला। बिरेस्तारा जावपी समारोप सुवाळ्याक आदलो पुर्तुगेज मिडफिल्डर लुईस फिगो आसतलो। Youth Champions League is one of a kind youth football tournament for under 12, under 14, under 17 boys and under 17 girls. The idea is to create a platform for all the youth to compete nationally in one tournament. So we have teams from more than 20 cities coming down to Goa and playing in Goa over 4 days. It's a 7-a-side match, it's not 11-a-side match. So there are going to be 256 teams playing in Goa in this format. This Figo is going to come in person and he's going to play a friendly game which is Goa 11 versus India 11. So he's going to captain the Goa 11 team. So the anthem that I've done is an anthem which will obviously, I'm trying to inspire the youth by telling them that if you have a passion for football, follow it. Just stand up for your passion. Because many times many youth have a passion for something, but they don't dare really stand up for it. That this is what YCL is doing. They are starting at grassroots, below 14, below 17. In a few years from now, we will see the results. This is the very first match, or this is the very first tournament rather, and I can only see it growing. It's not a ranking, it's a supported, so AFF is supported. We have the official permission to host it every year from now and to host it this year in Goa as well. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान खबरांचेर हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।